Nalazimo se u Marinoj poslastičarnici da probamo kolače, ali i da naučimo množenje brojeva. Na stolu se nalazi 5 tanjira. Na svakom tanjiru se nalazi po 2 kolača. Mirišu lepo. Koliko Mara ukupno ima kolača? Možeš izračunati na 2 načina. Prvi način je da sabereš sve. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. To je ukupno 10. Ali postoji i drugi, brži način da računaš. Množenje. Ako imamo 5 grupa po 2 kolača, to je onda 5 puta 2. Puta je znak koji koristimo prilikom množenja. Brojeve koje množimo nazivamo činiocima. Prvi činilac, drugi činilac. Rezultat množenja je proizvod. 5 puta 2 je 10. To znači da je 10 proizvod brojeva 5 i 2. Hajde da provežbamo još jednom. Mara je raspodelila bombone u 3 kese. U svakoj kesi je po 5 bombona. Dakle, 3 grupe po 5. 3 puta 5 je 15. Bravo! Do sada si znao da sabiraš i oduzimaš brojeve, a sada znaš i množenje. Sjajno, zar ne?